Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Diyosa. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasaritaak. Adu ti mangibagbaga a napintasak. Isu na laeng tama nagbabainak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Diyosa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, nagtaer ti kabarbaro ako opisinaan tayo. Ay na, wan nga road, Mayla. Ay na, sapay la ko matabaro pala ang dayta. Taapay mo't no barupay. Addan samot plano nga agpaaram kan ka na. Kasta nga road, friend. Ang amangan mo't no adda asawanan. Wano saan, adan kaayan ayat na. Imposible mo't ang awan pa'y asawa na. Wano kaayan ayat na. Iti day taataer na. Hoy, Diyosa. Okay ka kadilaang. Itay pa lang agin inistorya kami ka ni Mayla. Hangam, hindi ka man laag tagari. Anya kumangay ti bagak katawan mat. Agdengdengagaklatan iti saritaan niyo. Ay, sika ka talaga. Nakapimpintas ka. Ang mabilbilang matitimak mo wano boses mo. Man ti panagsaom. Sakit nagkapsot pa iti boses mo. Ha? Kasanungay ang makiasawa ka no kasta? Si Kamat, siyak man ang tinakita mo. Talaga sigura kastoy kon. Saan ko na mabaliwan dayta? Nasaya tadda kan Diyosa. Apay anala daw ka nagawid ita. Sumipngeten na. Ado nga mintinring Pasko ijay opisina manong. Iso aday to Naladaw ka nakaawid. Sana kun anak kapag-text, gaputa awan load ko. Kung naklakid din no addan kaayan ayat mo, kat iso ti kakuyog mo, iso anala daw ka. Ni manong mat. Awan kaayan ayat ko. Awan tupay agar-aram kanyak. Takasanumot ngamin nga adda agaram ken ka. Kat opisina kan balay lang ti ayan mo. Di ka pa'y makikuyog kadag iti gagayim mo nga agpasyar. Sana nga rod anasam iti kakastaba nagmanong. Mayat no sagpaminsan ading ko. Tapno makarelax kamot Saan la apasig at trabaho tin into naram. Kasapulam mo ti agaliwaksay. Diyosa, awan ka di pa'y ni Mayla? Awan pa'y mat. Amangan no madamdama pa'y dayjay. Nasapa pa'y mat ngamin. Sabagay mo't kit di Ang apay anasapa ka asimarak ita. Wen tado ti trabaho kasan ko analpas idikal man. Kasta, uray siya. Saan ko pa'y analpas ti daduma at trabaho. Iso anasapa akmat. Ala nga rod, rugyan tanti ag trabaho. Iti kasta, adamalpas ta. Ay, wan apag isunto inton sumangpat ni Mayla. Oh, anya ti isam-isamam di tamayla. Kumita ka kanyak, kalpasan na, umisam ka. Apay ka di? Kasano, kat itay pa'y anadlaw ko asang kakita na kati kabarbaro aka opisinaan tayo. Ha? Si Kamat, amang ano naira na laang matatimalyaw dito'y? Saan, friend? Ay na, itay pa'y apalpaliiwag. Anya? Agtrabaho kakit din. San man natila madmadlaw mo? Kan saan ka kumitkita iti table ti kabarbaro aka opisinaan tayo. Tamangan no niya pa'y ti makunana. No isulat tan ti sipsiputan. Alam mo nan, sige nga rodan, agtrabaho tan, taamangan nukla at asumangput ni boss. Narigatan. Ay, nalpasan ti trabaho. Agawid akong tapno makainanak mo tan.
Ay, makabanog mati agmalmal naman nakatugaw. Hello? Si kagayam ni Diyosa. Kasano namon tinagan ko? Kat santa pa'y mo ta nakapagsarita. Manipod si Merka dito'y opisina. Dinamag ko kadagiti katrabahuan ta. Katimbagada a Diyosa ka no tinagan mo. Bagay mo tinagan mo. Gapot na nakapimpintas ka. Agyamanak. Ay, sige agawid akon. Nabanugak ngamin. Kaya't kung ti makaawid, tapno makainanak matan. Kasta ka di? Sige nga, Rod. Awan gayam. Amo kong tinagan mo. Ngam saan mo pa dinamag? Noon niya tinagan ko. Aywan nga agpaiso. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Dindo. Kasta gayam. Nice meeting you, sir. Nice meeting you too. Diyosa Anapintas. Ay, sana all Diyos. Ne, sasawamit Mayla? Di ka man. Apay, di ko na. Saan ko nakita day dyan? Saan ka matamaw awatan? Anya ka diti kayat mo asawan? Kat no nakita kayo ang nagsarita kinigwapo idi kalman. Tika di ka barbaro ako opisinaan tayo. Dindo tinagan day dyan. Agasam, amumpay gaya man tinagan na. Ay, sana all talaga. When amok tinagan na, tadinamag ko. Takasano, amo na tinagan ko. Nagdamag ka nung amin kadagiti ka opisinaan tayo. Diyosa, Sabado ita, kayat mo ti sumurot kanya. Sa dino, nanang? Mapanak makitsinda. Umay ka, iti kasta, makaaliwaksay ka man. Da kayo latan, nanang. Kayat ko tiagin na. Kakaiso na nga awan trabaho mi itang aldaw. Ay, anya nga rod nga ti aramidam. Agpupok ka man dito'y balay. Ingkamot ko maagpasyar no kasta nga awan sarot mo iti trabaho. Saan, nanang? Kayat ko tiagtalinaad dito'y balay no kasta nga awan trabaho. Naala nga rod, makaamu ka. Panawan ka pa'y nga rod dito'y, tamapanak makitsinda. Diyosa, rumwar ka dito'y silid mo. Adda sa nga ilim. Asino mano? Awan mo tinamnamaag ka sa nga ilik ita. Adda dalek sa kan Mayla. Awisan da ka kano amangan itirwar. Anya? Sapay masaduta ka rumwar manong. Ibagam kadakwada ang masaduta. Ingkalat tasangon ida tas ikatimang ibaga kadakwada. Halakid din. Mapankan iti ayanda. Anyamet dun. Disturbo da iti panaginanak. Alangarod manong. Ibagam kadakwada taurayan dak iti salas. Talaga naimas dagiti putahe na dito'y a restaurant. Anya, Mayla? Pudno day Alexa. Iso nga rod akay kayat ko dito'y apang panganan. Gaputa na imas ti panaglut-luto da. Oh, Diyosa! Apay asaan ka manen amatagtagari. Di mo ko na nagumurgura ka kada kami. Gaputa pinilit da ka asimurot. Saan mat? Sanak mat agumurgura. Talaga nga minakastuya. Wanmat nga min Lexa. Kaslasan ka pa'y laan na irwam. Ay naamumot day ta agayim ta. Talaga kastanan day ta. Sa bagay mo't kit di Ay, no apay mat ngamin akasta ka, Diyosa. Agsao kamot ngamin Di ka kadi agbabain. Gaputawan maitadkan ka, tiki naman nagbabain mo. Amo yumat asipod nagkakaadalan tayo iti kolehyo kat kastuya kon. Iso asaanan ang mabaliwan dayta. Malahos to daytan. Mangantayo kit yan. Kalpasan na, mapantayo ang pasyar iti parke. Oh, anya ngay Diyos Again enjoy ka kadimat laang. Wen mat agin enjoy ak mat. Again enjoy ka kunam. Ngam kastamod tilangam. Umisam ka man mat. Ay, when mat ngamin, Diyosa. Sana kasta nakaporpormal ka. Masayang ti kinapintas mo no kasta. Da kayo talaga.
Siyak aka na yun ti makit-kita yo. Ay, saan mat? Kaya't milangamin ka ni Mayla ang naragsak kamat. No kastoy nga agkukuyog tayo. Ngarod Kat naragsakak mat. Gaputa sa anak ang matagtagari, ipagarup yun, analidaya. Ala, apay adito'y barti nagdiretsuan tayo. Kunak man agawid tayo, Mayla, Lexa. Si kamat, Diyosa. Madamdama pa'y nga agawid tayo. Uminom tayo pa'y. Wanmat ngamin Diyosa. Saan na bali? Kaitalaang mat. Sa anak mo inom iti arak anya. Wan, amumi dayta. Angam italaang daytoy. Kan basit lang ti inuman tayo. Sige, nga basit laang Amang ano mabartag tayo, kat saan tayon ton akabailan ti bagi tayo. Lexa, nabartag samot to ni Diyosa. Wan nga rod. Adon samot ng tinainom na. Saan kayo agdanag? Sana ka nabartag? Kabailak da ito Oh. Nangag mo, Mayla? Napigsamot gayam ti boses na numabartag. Wan ngarod Mayat, italamanin anang ko ti kastati mo, friend. Da kayo, mas. Paglulukwan da kasamatan. Saan mo ta? Ad-dagayang apumintas kanukas na. Sa dino ti ayan ko. Apay asa bali abalay dito Hi, Josa. Nakariing kagaya man. Kumusta ti Rignam? Wadtoy, agkapi-kapay. Iti kasta, mapudutan ti rusok mo. Dindo, kasano nga daak dito damay lakin Lexa ti kaduak iti rabi. Wen, kaduam ida iti rabii. Kat adda ka dito'y balay. Gapo ta asidag dito'y. Manipod iti bar, anaginuman nyo iti rabii. Kat ayan nga rudan damay lakin Lexa. Adada itay dito'y balay. Dito'y damatlangan naturog. Agsublida ka no. Napandala ang gimatang iti iluto da apagarmusaran tayo. Kat, kasano nga da ka ijay bar iti rabi? Napan ka kadimot na ginom ijay? Saan ka naginom? Kinaduak lang dagiti kagayam ko. Kata pag isumat nakita kayo. Kat nalaos ti bartak mo iti rabi. Iso nga insingasing ko kada Mayla, maturog kayo laangan dito'y balay. Kumusta mat ngay, ti pa nagpasyeryo idi kalman, Diyosa? Okay, matmanong. Kan pasensya kayo lakuman idi rabi no sa anak kaawid. Wen, amok tinapasama. Binartak da kada Lexa kan Mayla. Iswasaan ka anak kaawid. Wen nga rod manong. Pilyamat da gijay. Sapay ijay mat nga rod balay da dindo ako opisinaan mi tinagturugan mi. Ay nakababain pa'y kit din. Sana bale. Tanasing put samot day di aka opisinaan nyo. Nakita nga rod itay, nga iso tinangitulod kan ka. Wen manong. Intulod na nga umuna damay lakin Lexa. Naud-udi ak. Gaputa malabsan namot nga minti balay da Lexa ken Mayla. Nataar day di katrabahuan nyo Agbagay kayo launay. Gaputa na pintas kamat. Ala ni manong. Tila ibagbagana. Ha? Kasano ko mga agbagay kami ako nam? Kat saan kami mat nga agnobyo? Apay nga ta. Manipod na am amok ni Dindo. Kasla nalagaan matantirik nakken ko na. Anya nga tati kayat asawan da ito yung marikriknak. Itala makariknak iti kastoy. Agayatak ka din. Good morning, Josa. Good morning to, Dindo. Josa. Mabalin ka din nga awisan ka inton lunch. Mapanta ko malang mangan iti paborito ka restaurant. No, okay lang kan ka. Ha? Sige, okay lang. Okay. Aggidan tangarod nga ag-lunch inton madamdama. Itatanalpastan anangan. Anda ko makayat ko nga ibagakan ka. Ket sapay la ko ma, tadi nakagura.
Anya ka diti ibagam dindo. Ibagam laan. Diyosa, kayat ko amam nga gayatakan ka. Anya? Sapay la ko ma. Tasaan ko apakabasulan ti panang ibagak iti marikriknakan ka. Saan ka nga agdanag dindo? Saan mo apakabasulan dayta? Agyaman ak no kasta. Damo pa'y lang amin na pan nakakitakan ka. Nakayawan ako iti kinapintas mo. Kasta akmat kan ka dindo. Ay ayatan ka mat. Kat sapay ko ma. Tasaan nak to apagang angawan laang. Ha? Pudno ka di tinangek ko, Diyosa. Ay ayatan nakmat. Uwen ko naklangarudan. Kayat mo tay babawik ti imbagak. Ha? Ay saan No kasta nga rod. Agkalay satan. Iti kasta. Makabukal ta na dagos iti pamilya. Kasar adagos? Wen nga rod, nagbiitan? Uwen, kastamat ngamin ti kayat ni dindo. Kayat nang agkasar kamin. Nagkasat ka talaga, friend. Nagtaertinobyom. Agbagay kayo launay. Gaputan na pintas ka. Agpaiso ka di dayta. Katuan mat. Ay na, talaga ang nagasat ka, Diyosa. Kat sigurado, napintas kan gwapon tumot dagiti agbalin nga anak yun. Congrats kada kayo adwa, Diyosa, bayaw dindo. Ket sapay ko ma, tadi mo paldaangan ti kabsat ko. Taiti ka nitong aramidem dayta, siya ti makalaban mo. Manong, anya ka kadi. Mabutbutang samat ni dindo iti kasta nga ibagbagam. Di kagdanag bayaw. Ipatag ko ti kapsat mo. Ipatag ko ida kadagiti agbalinto nga anak mi. Rumbang lang. Kablaawan kayo iti daytoy a panagkalay sayo, anak ko. Kat sapay ko ma, taag na nayon ti kinaragsakyo. Agyaman kami nanang. Wen, sapay ko ma, tag na nayon ti kinaragsak mi nga gasawa. Kan sapay ko ma, tanaragsak to ti buklan mi a pamilya. Ita, duan dagiti anak mi kini Dindo, Mr. Lonely, ket naragsaklat ta ti panagden nami. No pay addalat ta dagiti banag, asaan mi apag kinaawatan, ngem marisot mi metla adagos. Tuy pagayam mo, Diyosa. Diyosa pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, nagasat dagiti nagbalin nga anak yo. Gapo tapat check ama ikanyo ida iti nasayat a masakbayan. Ket kablawang kayo iti asawam, gapo ta naragsak ti binukilyo a pamilya. Ket sapay la kuma, tagtultuloy latta ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pannakay drama ti pakasaritaan ni Diyosa. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.